Tunaelewana? Ari umubyeyi wampanuriye avuga ati ntukazaje mu gikundi cyari cyo cyose kivangura amoko. Tunaelewana? Na kuna yule ambaye ananikamata hapa na kunipatia mashauri na kusema mume wangu endelea mbele. Tunaelewana? Reka mbasuze cyane ariko mbere yuko dukomeza n'ubutumwa bw'uyu musirikare, ni umusirikare ukomoka mu mudugudu wa Nyabibwe muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ku rugendo rwe nyuma yo kumara imyaka 7 yose afunzwe ari kungiwe i Kinshasa. Uyu musirikare yavuze ko ubwo yari muri gereza umugore we yamugiraga inama yo kujya kwifatanya na AFC M23 nyuma yo kubona ubwisanzure afunguwe. Avuga ko yamubwiraga ko aho uwo mutwe ukorera nta vangura rishingiye ku moko rihari, none kugeza kuri ubu akaba n'uri muri AFC M23. Uyu mugabo wo muri Nyamibwe kaba n'umusirikare muri akarere ka teritwari ya Karehe, yavuze ko igihe yamaze afunzwe Kinshasa cyamuhinduye imyumvire ku buzima n'uburyo abona ibibazo bya politiki n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko mu myaka 7 yamaze muri gereza umugore we yakomeje kumushyigikira ndetse akajya amubwira ko naramuka arekuwe agomba kujya Isabyinyo kwifatanya na AFC M23. Mu magambo ye yagize ati, mu gihe namaze imyaka 7 muri gereza i Kinshasa umugore wanjye yahoraga ambwira ati umunsi uzongera kubona ubwisanzure bwawe uzahita ujya Isabyinyo kwifatanya na AFC M23 kuko ari ahantu hatarangwa n'amacakubiri ashingiye ku moko. Uyu mugabo yavuze ko yasanze ibibazo by'amacakubiri n'imiyoborere ari bimwe mu bibazo bikomeje kugira ingaruka ku baturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Aka gace ka Nyabibwe muri teritwari ya Karehe ni kamwe mu duce two muri Kivu y'Amajyepfo twagiye tugira amateka arimo ibibazo by'umutekano muke, amakimbirane y'amatsinda atandukanye ndetse n'ibibazo bya politiki. Mu myaka ishize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagiye burangwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe itwaje intwaro, ibintu byagize ingaruka ku baturage birimo guhunga no guhagarika ibikorwa by'iterambere. AFC M23 ni umutwe ukorera cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abaturage no kurwanya ibibazo by'imiyoborere mibi. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bayobozi bamwe bashinja uyu mutwe ibikorwa bihungabanya umutekano ndetse bakavuga ko hari ibihugu by'amahanga biwushyigikira. Ku rundi ruhande AFC M23 yagiye ihakana bimwe mu birego ishinjwa, ivuga ko intego yayo ari ugukemura ibibazo by'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu bakurikirana hafi bya politiki bavuga ko aya magambo atangwa n'uyu musirikare ndetse n'abaturage bo mu bice byibasiwe n'amakimbirane agenda agaragaza uburyo ibibazo by'umutekano, ubuyobozi n'ubutabera bikomeje kuba intandaro y'impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko kugira ngo haboneke amahoro arambye hakenewe ibisubizo bya politiki, ibiganiro hagati y'impande zihanganye ndetse no gukemura ibibazo byugarije abaturage. Uyu musirikare wo muri Nyabibwe avuga ko ubuzima bwe bwahindutse nyuma y'imyaka 7 yamaze muri gereza i Kinshasa, aho avuga ko ibyo yahuye nabyo byagize uruhare mu gufata icyemezo cyo kwerekeza muri AFC M23. Hamya ko kugeza kuri ubu
atanicuza kuba yarafashe uwo mwanzuro cyangwa se icyo cyemezo, cyane ko avuga ko n'ubundi muri AFC M23 yabonye ariho hantu mubereye kandi hari mu murongo mwiza wo kurwanirira inyungu z'abaturage. Reka mbareka mwumve ubuhamya bwe bwose n'ubutumwa bwe muri rusange. aho ni wowe nkwibutsa gukanda subscribe hano kuri The Quick Times News, ubundi ibintu byose bigende neza 5/5. Nyabibwe amjambo, abanyanyabibwe hirya no hino mukomere, mwakomeye cyane. Nitaomba viongozi wangu, waheshimiwa magavana, ili wazazi wangu ambao mko hapa, kwani hapa ni wazazi wangu, si ndio hivyo? Kuna wenyewe wanijue, watie mikono juu. Na wewe wananijua, mtie juu. Yani 80% mnanijua. Lakini wazazi wangu wa Nyabibwe, wa mama na wa baba, wadogo zangu wa Nyabibwe na wale ambao wananizidi miaka, nataka niwaambie kitu na mwenendo mzuri ambao mnaweza fuata, ambao kitu kizuri unakisema, si ndio hivyo? Leo nikiwa komanda brigade ya 3, lakini kuna mtu alisema nikuwe hivyo, si ndio hivyo? Ambaye alinipatia moyo, ambaye alinizaa, na huyo mzazi akasema, mtoto wangu usiende katika kikundi cha ubaguzi wa makabila. Tunaelewana? Ari umubyeyi wampanuriye avuga ati ntukazaje mu gikundi cyari cyo cyose kivangura amoko. Tunaelewana? Na kuna yule ambaye ananikamata hapa na kunipatia mashauri na kusema, mume wangu endelea mbele. Tunaelewana? Waheshimiwa, kama wazazi hapa wote watakamata mfano ya wazazi wangu itakuwa vizuri. Nataka nao muwaone. Mzee yangu akuja na mke wangu akuja hapa. Huyo ndio mzazi amenizaa na huyo ndio mke wangu. Halafu mzazi wangu anasema utetee kabila zote. Tumekuta na upendo, anaishi na makabila zote na hakukuwa na ubaguzi. Alafu na sisi akatufundisha hivyo. Ya pili, wakati tunaanza hii vita ya revolution, si mnajua mimi nilifungwa miaka 7 Kinshasa. Lakini mke wangu alisema wakati nafunguliwa, fanya iwezekanavyo yote utoke Kinshasa ukute wenzako Sabienyo Chat, ili muendelee kupigania na muondoe ubaguzi. Umuke ndiye ananipatia imani na kuendelea kunisukuma. Na wazazi hapa mtakuwa kama mzazi, ili muambie watoto zenu mwende mufate mkubwa wenu na nyinyi mkwe wanajeshi. Nawaza leo mzazi wangu ana raha kumzaa koloneli kama mimi, komanda brigade. Si ana raha? Mzee una raha? Oh, mimi na raha sana. Haiko kila mtu akupata bahati azali koloneli. Haiko kila mtu. Unaona? Hapa kwenye niko chef. Niko mbinguni ni muzarani kamuita Nsabimana. Nsabimana mnayo vile nafasiria. Omba Mungu. Nimuomba Mungu akanipa Nsabimana. Njoo huyu hapa niko nguvu. Haiko kila mtu. Na mimi ndio kuwa soda, msoni niko mzee. Ndio soda. Asante mtoto wangu. Asante. Uende ikana. Sijui mke wangu naambia wanawake nini hapa. Asante sana mume wangu. Wamama kama mimi nawatakia kukua masere kama mimi. Waume waende kazini, sisi tuchunge watoto. Asante sana. Nyabibwe, ya kumalizia bila kupewa muda, Nyabibwe ni fasi ambapo nakuwa nasema ama Kalehe hakuna ubaguzi. Tunaelewana? Hakuna ubaguzi. Napigia asante viongozi ambao wamekuja hapa. Na tupate
nipate fursa ya kuambia uzuri ya Nyabibwe. Fasi zingine ukabila inaua watu, lakini Nyabibwe hapana. Nawaza na ukabila ambayo imekuja ni hapa juzi, wakati Mutayomba alikuwa hapa, na Mutayomba na wale wazalendo na FDLR wametuwia watu.